įstojau į darbo biržą. Mane iš darbo biržos įsiuntė į Marijampolę 1,5 metų. Tai prieš dieną pasimokinau, paskui grįžau vėl į darbo biržą. Mane iš darbo biržos rado darbą, į Kybartų medis. Tai 3 metus išdirbau. Dabar bedarbis esu. 3-5 metai. Taip, darbo birža siūlo tai Kazlų Rūdą. Ten labai apie 100 km, daugiau biskį. O taip privažinėti neįmanoma. Labai tolimas kelias ir brangu. Aš dirbu viešuosius darbus 2 mėnesius. Daugiausia tai arba šiukšlės kelią kaip šlavinėt, arba žolę pjaut daugiausia. Taip, aš gyvenu su mama, socialinę paramą gaunu, kuri 90 eurų. Daugiausiai tai, kaip turiu laisvo laiko, tai einu daugiausia pas žmonės, pas ūkininkus padirbėti. Kad norėčiau sukurti mažą tokį verslą, bet čia Lietuvoje tai labai neišeina, labai sunku. Visokiai tuos dokumentus, visokius. Savo kelią pradėjau, baigiau Marijampolės technikumą, po to dirbau 3 metus bitininkėm, kadangi darbo pagal specialybės savo negavau. Išėjau į dekretą, 6 metus auginau 2 mergaites, po to stojau į biržą. Darbo pasiūlymas buvo dirbti draudime, pradirbau 3 metus. Po to vėl registravausi darbo biržoje, pasiūlė mokymus kursus finansininkų apskaitininkų. Darbo biržoje prastovėjau metus, baigusi kursus ir susiradau darbą Vištyčio seniūnijoje socialinę darbuotoją. Darbas man labai patinka, kadangi yra bendravimas su žmonėmis. Gali jiem padėti, pagelbėti, dalyvauju bendruomenės veikloje. Ką reikia, tą ir darom, ir sriubą verdam, ir ta prasme labdaringa. Ir šiaip renginiai būna ir seminarai, ir dalyvaujam, ir suruošiam tuos renginius, ir šventės vyksta, ir kalėdiniai. Until 2009, I was actually a HGV driver, a lorry driver in effect. I had to give up work due to an injury I had sustained on my arm. I got awarded 0 points. As the ESA, what they basically do is give you a certain amount of points per what you can do, what you can't do, and what you're unable to do, you get a certain amount of points. What basically meant to me financially, the difference to me and to my family was approximately £25 or there approximately per week difference, which in a household is a vast amount of money. It was what you can budget on. In my personal circumstance, I had to rely on friends, family, and dare I say it, credit cards or other financial institutions to keep my family alive. To this point, obviously very upset, very traumatised, and again it tolls on you mentally as well. I think it's very, very much
a numbers game or a money game. Unfortunately, the people who I've met in personal experiences, they've said after the first time of a medical, oh, I can't deal with this, I'll leave it, I won't go any further, I won't go any further. And therefore they're knocked off the system and they're wiped off, and people say, oh, they're fit and well, they'll go back to work. Which is wrong. It's not getting people back to work. I started in the WISE group 2009. Just before that, directly just before that, for 2 years I was unemployed. I was on incapacity benefit. When I worked in the second factory that I got a job in, the relationship really started to get a lot more volatile, and it was impacting on me because I couldn't concentrate on my job, but it was interfering with my work life. I was getting phone calls, at my work, my ex-partner turning up at my work as well, which was sort of putting my job in jeopardy. It was starting to take a physical effect. I went to see the doctor. I got involved with the WISE group, and since then, it's basically, I've just went from strength to strength personally. The staff in there bent over backwards to help me find, sustainable employment, to help me find full-time employment, because that was a temporary role. Right. And they included me all the time and made me feel as part of the team, and that my job in there was just as valued as everybody else's. They encouraged me to go for training to better myself, so I feel I've came a long way. They invest in their staff and they like to see people progressing. The most important thing was giving me a chance in the first place. It's basically gave me my life back and gave me back my confidence and showed me that I have got a future, because before I didn't see myself as having a future. I just see myself as maybe just being a domestic abuse statistic. От малък страдам от детска церебрална парализа. Имам киста в мозъка, която с времето предизвика епилепсия. И до ден днешен продължавам да се лекувам с майка ми. Тя и аз взимаме инвалидни пенсии, които са минималните инвалидни пенсии. Трудно живеем и взимаме заем от приятели, които ни помагат, за да изкарваме месеца, да си плащаме сметките, също така и за храната, и непрекъснато търся работа. Но срещам трудности с работодателите и държавните и социални институции. Тези 6 години Бюрото по труда не ми е предлагало адекватна работа, която мога да върша. Курсове, да, изкарах няколко курса, английски език, компютри, но така и не ми предлагат работа, защото нямам опит по специалността, аз съм икономист. Свободни работни места, не желаят в момента да заемат такива хора. Нямало пари по тази програма за заетост за такива хора като нас. С 72% увреждане съм.
Страдам от диабет. Преди 6 години закриха фирмата, в която работих, която всъщност фалира, и аз реших, че трябва да започна самостоятелно да работя и да се развивам, макар и на немалко години. Значи всъщност тогава бях на 44, реших, че започвам самостоятелна дейност. В сферата дадох фирма, която се занимава с хранене. В тази дейност, която аз развивам, всъщност влиза млечна кухня за малки дечица, за бебета от 5-месечна възраст от 3 години. Също така имам диетично и диабетично хранене, което съм спечелила на конкурс към община Пловдив. Проект, който представих в Агенция за хора с уврежданията в София, където получих одобрение на проекта и финансиране от 15 000 лева, с които първоначално закупих част от оборудването, с което работим. В фирма имам 3 души, които са с увреждания, освен че сина ми е с 96% увреждания, но той си е самостоятелно, значи за него съм създала. Смятам, че моето предприятие е социално, защото дейността, която развивам, е в помощ на хора, които са с увреждания, в помощ на малки дечица, които са бебите, които се нуждаят от храна, която не всяка майка може да приготви. Освен това, подпомагаме хората, които са с ниски доходи и хората, които са с увреждания. Аз смятам, че това е едно предубеждение на хора, които не желаят да наемат хора с увреждания. Говоря за работодателите, защото аз мисля, че всеки един човек, който е с увреждане, може в една или друга сфера да намери своето място. И трябва да има, според мен, индивидуален подход към всеки един човек, който е с увреждане, за да може да бъде насочен в сфера, в която той да бъде полезен спрямо заболяването, което има. Après mon premier licenciement, je me suis inscrite dans plusieurs bureaux d'intérim. Plusieurs fois, on m'a répondu que, par exemple, que ce soit pour les formations, que ce soit pour le travail, quand les horaires n'allaient pas, je disais, mais je suis une mère seule, je ne pourrais pas être là à telle heure ou aller chercher mes enfants, travailler jusqu'à quelle heure. Et aller chercher mes enfants, c'est pas possible pour moi. On m'a dit, mais on s'en fout. Voilà, nous aussi, on a des enfants et on se débrouille. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde de pouvoir se débrouiller, d'avoir des parents, des grands-parents, des frères et des sœurs qui sont disponibles pour aller chercher vos enfants quand vous travaillez. Et à Bruxelles, c'est pas évident parce que traverser tout Bruxelles pour aller du travail, déposer les enfants, aller au travail, aller de nouveau les rechercher, c'est pas évident du tout pour être là à l'heure. Les personnes qui travaillent pour aider les gens à rechercher un emploi, ils ont trop de travail. Et ils ne peuvent pas suivre les gens. Je me sens déçue, abandonnée parce que, comment je vais dire ça? Je suis volontaire, mais j'ai besoin d'être soutenue pour ça. Toute seule, je n'y arrive pas. Ja, ik heb altijd vrije beroepen gedaan. En ja, op den duur met het accident ben ik op een dood geraakt. Maar ben niks meer aangetrokken, met niks in orde, zelfs niet met een dop of niks. En ja, dan ben ik in een Sukkelstraat geraakt. Daar rechtop ben ik terechtgekomen. Kwam ik daar aan, kreeg ik mijn tasje koffie, mijn babbeltje. En dan zijn we rond de tafel gaan zitten met een paar mensen van rechtop. En die heeft mij op gewezen dat mijn schulden moesten afbetaald worden en hoe dat ze een planning hadden. En zo zijn ik tot inzicht gekomen dat ik een vaste verdienste moest hebben om die schulden te kunnen betalen. Het werk heb ik zelf gezocht. Via de VDAB. Dat is een afdeling, WebPlus is een afdeling van de VDAB. Dat was mijn jaarcontract. En juist op dat einde van dat contract was er een examen en dat heb ik meegedaan. Ik had mijn vast inkomen
Ik had mijn 13e maand, ik had mijn vakantiegeld. Dat had ik vroeger allemaal niet. Mee aan de stad te beginnen heb ik nu natuurlijk een mooi pensioentje. En dat heeft natuurlijk heel veel geholpen. Ik heb geen contact met de mensen. En de straatveger die moet met de mensen babbelen, uitleg geven, iets lachen, iets zwansen. En dat heeft me gemotiveerd voor dat werk te blijven doen.